Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Adtoy manen ti pagayam yo, Freya Simsim, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ken na bendisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg, dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat nga intay idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpaylingad itinagan abeya, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat gapu takayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas apatsek a pakaadawan iti adal nang runa kadagiti padak a nasukir. Nasukir kunak gapu tadyak inpangag ti pammagbaga dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Kung naglagid din awanan tinamnamakin ka, Bea. Apay mo't ngay anak ko nam ti kasta, Glenn. Wana, tamarik nakadidak kaya tagiti naganakan ka. Kanayon nak namin kat ako sila pa ni nanang mo. Tunggal mapanak ijibalayo. Anya? Awan mabalinda Ngamin, siyak mat ti agay ayat. Saan mat ngay suda? Wan nga ron, iso adakkel ti panagyaman ko ken ka. Ngamin, inlaban mo taet mo kanyak. Siyempre mat kasta ti kinapatid mo kanyak. Kadsapay ko tadinak to paldaangan. Saan to Apolos, Bea? Ikarit deta ken ka iti batog ko langit. Kan ipatag kay ti kastawnay. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, Glenn. Garampingat ka. Asino ti lalaki a kasarsaritam iti plaza, ha? Di ko nam siguro, saan kayo nakita? Anya, adda ayamat kinasarita. Awan! Garampingat! Anay ko, gusto ko mamatan, Glenn. Taglibak ka pa lang. Kat nung naglawag anak kita, ti pa nagsarita yung lalakim tayo dyan, ha? Ipagkamtipot mo. Tano saan dagas ka kanyak? Awan lalaki! Awan! Awan! Namin anok ka di nga ipagakan ka na ita, ha? Sige lang ti lalaki itibiyag ko. Patyan na kumamat, Glenn. Siguradun lang. Tanong maamuak nga dalalakim. San lang nga day tatimaramanam. Nawatam! Sorry ka din, mahal. Ikarik, saan na maulit? Sorry talaga. Glenn. Pakaunan nagmata na. Naramit ko tayo jay. Kapoy tinalaw sa panagayat ko kayo ka. Diyak kaming kayat nga da sa bali alalaki akasarsaritam. Pasensyahan, mahal. Glenn, awan sa bali alalaki itibiyag ko. Amom da ita. Pasensya ka na talaga, ha? Diyak ngamin maliklikan ti agimon. Nang runa nung makitak nga dalalaki akasarsaritam. No talaga ngay ayatan na. Agtalag ka nga rod kanya, Glenn. Wanan. Basol kon. Sorry nga roda na. Sorry talaga. Ikarik, sana na maulit pa. Agyaman ka, gapot ay ayatan ka. No saan lang, jak lamon. Lukasta, napakawan na kon. Wanan. Ay na, agyaman ak mahal. I love you. I love you too, Glenn. Anya ngay ti masakbayam iti dayjay aglen. Ket no awam trabaho na. Day tala ang agbas basketball ti amuna nga ramidan. Anyan to ngay ti ipakanakan ka. Bula.
ni nanang mat. Ay sus, awan latam mo ko na anak ko. Kakaasikan tulang itiden na day dya lalaki. Nanang, diyo kumamot tagibasitan ni Glenn. Makabirok tulat tamot ay iti pagtrabahuan na. Oho, kaanon tupay ngay. No talaga matlaang, di nagbirok kumaitan. Payan nyo nanang, taibagaktukan ko na dayta. Ay na, no talaga ananakam, saanan amasapol nga ibagbaga. Adamat ken kwa na nga agbirok ah. Nanang, Isab-sab mamlaang tibagam iti dayjay aglen. Kano damag ko nga adik dayjay atao. nanang, iti dayjay. Ngam ita, nagbalbaliwan ni Glenn. Ay na, no adik ti may sa atao. Soblia-soblian nan tulat ta dagita abisyo na. Day tati imulam iti panunot mau. Glenn, Oh, apay, aday bagam? apay no kalaysatan. Iti kasta, mabindisyonan matan ti panagdan nata kas agasawa. Ha? Ay, kwa. Uwan ako nga. Hanggang awan pa'y matgastosan ta. Amumot maki-extract lang iti construction. Apa gusto lang matisweldok agastosan tayo iti inaldaw. Glenn, Di kagdanag. Tadublik tag trabaho. Iti kasta. Makaurnong tadagos. wen ang aron. Ipadas ko man ti online selling. Kaisupay ti maganan siya. Una, pag tinulungan ta, iti kasta, daras ta makaunong. Tapno at daramatin ta para iti panagkasarta. Wen, ibagak tumatin ka dananang. Kan iti-ikit ko nga aday di abroad tapno maisaganaan da. Saanan, nakababain. Amangan mo ibagada pa yung isuda tinamnamain ta nga gastos. Ibagaklat namat tapno di dan tumakmaklaat. No tumulong da, di dakila pagyamanan ta. Ngam no saan, ay kat agyaman talata Anya ka kadiglen. Agparpang ka kumamat pangaasim. Nakababain ka dagiti bisita nga da ditoy. Kalkalpas lang ti kasarta. Ngam nabarbartag ka kitin. Tungol na ka man, Bea. Agbartagak no kay kahit ko. Di na kumabali na labdan. Nawatang, Batom ti ima. Di mo musmusan. Masaksakit Unay kamantan, Glenn. Apay, di ka mabain kadagiti bisita nga dapay laang ditoy, ha? Sikakit din abumalay ti mangirugrugi iti gulo? at daya gulgulo manang. Awan magtamok. Ay, awan mo, Glenn. Ulaw ka talaga. No itay ko pailaan nga anawaan. Ngam di nakmatdengdenggan manang. Ala, iya dayo mo dito iti asawam. Paturugam, ilak mo ti siledyo, tapno agtalnan. Wen manang. Ay, saan? Jack pa'y kaya timadurog. Kaya't ko better uminom. Lakay, nabartakan. Pang-asim, danggan na kong awad. Ala, umay ka, itulod kan iti seleda. Iturog mo pala ang tapno mausawan ka. Oh, adto yung ti kapem lakay. Agkape ka. Iti kasta, mapudutan ta tiyan mo. Anay ko! Anay! Apa yung sabwag mo matan kanyak titinimpla ka kapem, Glenn! Anay ko! Agdamag ka pa'y lang. Apay manan ayang, Glenn. Anya manan aya ti di mo nagustuhan ngay naramid ko. Taapay nga aramidam ti kastoy kanya. Makauma ka. Nauma kita pa naggrupo bang? Anya? Ala. Pumanaw ka itisang kumanak. Tamangan mo saan lang atay tatim maramanam. Panaw!
Bakit? Yawatan nak man iti dano. Mabit lang lakay. Oh, atoy. Abisina ka. Igawan nak man ba'y bakit? Napanugak namin anak ki basketball. Imbag ano na nga ba kayo matlaan? Maalas nga rod. Tanaabak kami. Agawaam kit diti. Ipagpagawakin ka. Tani, mabisina ko na talaga. Wen, umayan lakay. Oh, atoy. Mangan kan. Na, dahito iti ipasidam kanyak. Pansit anasagpawan iti sardinas. Anong samon alakay? Awan mo't intad mo nga igatang iti karne. Iso nga ano sa mga roday ta, Pinyantiplak mo matan iti rupak ti plato. Nabampannog da tao. Yung kastakid din di pasidam kanyak. Karne ako ma. Tapno adamot pamigsa. Kayat mo ti agsida iti naimas. Ngam di ka mat ngarod mangtad iti igatang ko. Nito't sumungbat ka pa ilaan. Anay ko. Gusto ko mamatan, Glenn. Pangasim. Dayta ti maganab mo. Ibagbagak idikan ka nga awan na sayat amasakbayam iti dayjay aglen. Ngam ipili mo maglatta ti kayat mo. Nan? Anya nga ita. Dandan ni inal daw ka lang arud amakarkaraman iti tong pakas kadadanaw. Awan lang arudan na talgad at trabaho ti asawam. Artek pay. Kasano kayo langan iti apukok no kasta? Barang ano agbalbaliw tong matlaang ni Glenn, nanang. Ay na, patpatsyam. Awanan pa nagbalbaliw na. Naibarkada ngamin, iso akas tiyay. Di mon isakit ti asawam, Bea. Sika lang arudan ti kakaasay, ngam adapay laganas mo amang isakit kan kwa na. Nanang, saan ko maisaksakit ni Glenn? Ay, makaammo ka. Talaga natangkan ti ulom. Iso makaammo ka nga rudan iti biyag mau. Awan to ti pababasulam, tadinak matdenggan. Di mo denggan ti pamagbagakan ka. Ay nabalasan ko. Siya konti magibagbaga. Nasaysaya at laangan no adaywam ti anak ko. Tatang. Nakakaasikan iti pampamayan na. Di mo ko maurayan at akdakis pa iti mapasamak ken kabalasan ko. Nagkarimot kit din ni Glenn. Adinan ulitan pa iti mangkabil kanyak, tatang. Pudno anag ka re. Inton mabartag. Makalipat manan. Kat kabilin na kanto manan. Barang ano saan tumatan, tatang. At aking kanaitan balasan ko. Awam mat sigurong timako na. Gaputa binagaan kamatan. Sa dino tinang iduli na miti kwarta nga inted ko kay di kalma. Impalingki kon alakay. Ingatang kon kadagiti masapsapol dito yung balay. Ne, nga nga. Imbagak aya nga ipalingkim. Idulin mo kunak. Awan nga rod bagas. Iso nga ison ati ingatang ko lakay. Nan, bangtay ka mga rod iti igatang ko iti sigarilyo. Oh, adto eh. Daytoy laangan tinabati lakay. Iyag mo amin ang dayta. Mapay nga bilangan pa ilangan ay. Mapanak makibasketball. Sanda kon nga orayan. Mangan kayong tulatan. Anyat eh. Di ka nakakaribakat. Kaya't mo asaman. Agar aramat ka manen iti maiparit nga agas. Di mat inkarim adimon soblian ti agaramat iti kasta. Di ka natagari ko nakamat. Amangan no damakanggin ka. Glenn. Umay ka man kit di bakat. Ibatan na Glenn pangasin. Anay ko. Di nakpagkaggadang mo di mo kaya takapilin ka. Nawatam. Umay ka man. Saan pangasim? Di na kumamat pag-aramidan iti dakas. Orto nga ortim. Anay ko. Siyak ti asawa ma. Iso di na nga rin pagkat. Paragsakan nak.
Tapos di ka kabilan. Anay ko! Gusto ko mamatan, Glenn. Maasik ako mamat kanya. Husto laang tikas dyan nga inaramid mo ka ni Glenn, anak ko. Barang agnakematan ti asawam. Diyak ko maaramidan ti kasyakan ko nananang. Ngam nalabas matan ti panangkabkabil na kanyak. Sakit sinubyan naman matan ti agaramat iti maiparit nga agas. Awanan ba inday dya tao? Rumbang laang amabalod, gapo iti kasdyan nga aramid na. Nana. Adan sa maawag mo, anak ko. Maningag paiso. Mabiit lang ang nanang tasong bata. Hello? Hello, bakit? Ha? Glenn? Siya nga ron. Pagawanan na ko mabakit. Pang-aasim tayo sa Ludmonte darum kontra kanyak. E di kasta, makarwarak man tan dito. Agsarita ta kumabakit. Please. Ikarig. Diya akong subyanan pa dagiti takis nga ramid ko. Agbalbaliw akong bakit. Promise. Agyaman na kiti pa ng pakawan mo kanyak. Bakit? Awan anyaman na lakay. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Katsapay la kumata di mon sayangan ti intad ko kan ka agundaway. Agbalbaliw ka kumamatan, pang-asim. Uwan, bakit? Ikarik day takin ka. Ikaid kong tagtrabaho para kada kayo iti anak ta. Nasayahat mat. Aywan gayam. Planok ti mapan ijay syudad. Ha? Anyang itaramido mi jay, bakit? Mapanak mat agtrabaho Iti kasta adamot bukod ko a kwarta. Kasanong ti anak ta? Ibatik pay laang kininanang. Isoda pay laang ti makaamo ang mga awir. Kaanong iti panagawid mo? Kita agto alakay. Diyak pay amunoan niya nga aldaw ti day off ko. Namno bilang, ang mga numaminsan tulaang iti makalawas ti panagawid ko. Sana bale, taka na yun nagtumat ni umawag. Kumusta nga iti bagbaken ka, Bea? Ha? Kaano nak ngay ngakludan? Ronnie, amumot ngagpadatang addan asawa na. Wan, kamusan kami ngagdenden na iti asawa. Labayagan na nagsina kami. Oray si kamat saan ka rin? Nagsina kayon iti asawa. Saan kami pa nagsina iti asawa? Saan mo ngay ayatan? Kaputa, nauma ka ni aramiden na ka. Saan ka rin? Ronnie. Bea, ay ayatin ka. Pangasim, tay ka na kumamot iti kundaway amang panagnak iti daytagan ka. Ronnie. Oh. I love you, Bea. Amok, damatrik na mga niyak. Iso pangasim, tadi mon ilibak dayta. Agin inayat ta. Iso palubusan tangarod dagitirik nata. Bakit? Apay aya. Itay ka pa'y abalikid. Agpaturog ka man. Di ka di mailiw kanyak. Bakit? Ay na, nabambanong ka, Glenn. Nakita mo't dagiti inaramid ko itinagmalam. Naglaba ka naglinisak iti balay. Maturog takit tinta ni. At dapay trabaho kinton bigat. Masapa akmanin ngagpasyudan. Sa balin samutin at trabaho ti trabahuam. Ah? At dayta ka manin, Glenn. Di mo man ipulagid kanyak ti aramid mo. Diyak kayat nga pa. Iso maturog na. Anay ko. Aping agsipat ka ngay. Pudno ka. At dalalaki na nga! Anay ko. At dalalakim saan ka di? Wan! Adda!
Isungag sinatan, ngamin nauma akon kan ka. Nauma akon iti kastang aramidam kanya. Kunakon kat. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Isungag sinatan. Nawayakan kat nawaya akmatan, nauwatan. Nasaya at mata sininamon ta sa awang beya. Nulakit dito manugot ka, kaya't kung agdanatan. Ronnie. Mikarik, at yak to ramidan na kita nararamid ni Glenn ken ka. Di kan to pulos paldaangan. Ayatan, kan ipatag ka sa sawak. Nung maipapan mo titanak mo, ibilang ko kaspudpud nung anak ko. Kat dawatak, akasta ka kumamat ka dagiti talo a pinutot ko. Pudno asinin na ako ni Glenn. Ngam saan na akayat asawan, amakidin na akmat na nadarus kan ka. Pasensya kan, Bea. Diyak lang abin malapdan ti bagik. Kapoy tinalaos aragsak ko. Saan gamit kit di apilitan? Basta kanayon mo kumalaglagipan. Ngaltak lang dito'y parakin ka. Agyaman na, tamaawatan na, Granny. Awan na nyaman na, Bea. Basta ti kinapatag mo kanyak. Nakasagana ak nga aguray. Aging ka nga umanugot ka. Amakidan na kanyak. Ni Ronnie tinangan andingay kanyak kabayatan ti panagtrabahok ijay syudad. Iso siguro ti may sa arason, isoan natin nagtiriknak kenkwana. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdan na kami matan. Kat ita, makunak anaragsakak iti dannana. Ngamin, iso ti nakariknaak iti pudpudno apammatag ti maysa nga asawa. Adda tallo nga anak na itiin mo na akinadannana. Ti anak mi ken ti anak ko. Bali 5 amin ti ayaywanak, kabayatan ti panagtrabaho na. Daytoy man ti padas ko, adyak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Bea. Ken ka pagayam, Bea. Ti nakiasawa ket saan a bareng-bareng. Saan akaslamakan ano di mo kayat tiraman na ket mabalin mo nga ito pra wenno isarwa. Daytoy ket maysa a desisyon arumbang a panunutan pay a naimbag. Saan ano inbagam nga agsina kayo ket agsina kayo latan. Ngamin, nabindisyonan ti panagmaymay sayo. Nagkinnari kayo nga agbinulig kayo itirigat ken namay. Ngamanyangay nga rod. Talaga siguro akas tatibiyag pagayam ko. Sapay kuma, tamataginayon tiragsak itinagbaetan nyo, iti lalaki akadenden nam ita. Iti kasta, agtal nametan ti panunot ken panagbiag mo. Alakastan pagayam, Bea, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.